Бүгін 2021 жылдың 21 февралы. Біз Учкун мал базарындабыз, туғандар. Азыр сіздерге мынау жайма базардан маалымат беріп қойылды деп тұрабыз. Мынау жерге көчөттің түрлері шығыптыр. Көчөттөр қанша сомдон болуп атат, кандай болуп атат. Мынау жерде жайма базардан бір маалымат беріп кетмекчибиз. Ака, сизден кең мына көчөттөр бир тааныштырып кетиңчи. Мынау алма көчөт экен, алма. Не деген не пародасы эми? Багалма. Багалма? Багалма дейлеби? Багалма. Багалма. Баасы канчадан? 100 сомдон. 100 сомдон. Мынау не? Талгарка, нак. Нак. Не дейсиз? Талгарка деген. Талгарка, нак. Талгарка деген сорт экен. Бул канчадан баасы? 100 сомдон. Бул дагы 100дөн. Так, мынау жерде. Мынау дагы алма экен, Бул не деген порода сорту? Крипсон. 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 50 сомдон. 50 сомдон. Так, мына өрүк. Өрүк. Кандай немеси бул сорту? Субхан өрүк. Субхан өрүк, Баткенский. Субхан өрүк. Баткенский. Так, мына алма экен, бул дагы. Бул кандай? Золотой грен? Золотой грен мынасы. Золотой грен дейт. Бунун баасы канча экен? 100 сомдон. Бул дагы 100дөн. Мынаучу? Бул 5 жылдыз алма. 5 жылдыз алма. Бул дагы 100 сом. Бул дагы 100 сомдон. Телефон номериңизди айтып коербузбу? Телефон номери айтылбайт. Мына дагы сизденби? Так, секен чекеден дагы көрсөтө береличи. Мына көчөттөрдү билеличи. Мына сизденби? Кең мына бааларын бир айтып коңчу. Жок, эми кең. Базар баасы, ака. Кең, мына баасын билесизби? Билбейсизби? Сүйлөйсүзбү? Интервью бересизби? Мына эси жок эми көчөттөрдү. Мына ал жерде. Мына көчөттөр кимдики ука? Сиздики? Кең, ака, бир сирайт бааларын айтып коңчу. Телефон номериңизди жарыя кылып коебуз, болобу? Айтың. Мына чекедеги эмне көчөт? Мына Бадам. Бадам. Баасы канча сом? 70 сом. Так, мынау кокон гилерс дейби? Да? Кокон. Кокон гилерс. Баасы канча бунун? 80. 80 сомдон. Кокон гилерс 80 сомдон. Мынау эмне? Жанатан. Жаннаттан алмабы? Жаннаттан алма. Баасы канча ака бунун? 70 сомдон. Мынаучу? Үчөө бирден бар. Үчөө жаннаттан полный 70 сомдон. Бойка. Бойка. Бойка деген сорт экен. Баасы канча? Деле ошондой. Бул деле 70денби? Бул деле 70 сомдон. Мына жаннаттан. Бойка, наркы жаннаттан. Мына жанатан. Мына дагы жаннаттан. Бир түрү. Жакшырагы. Жакшыраак түрү. Бул канча? 80 сом. 80 сомдон. Крипсон. Крипсон. 100 сомдон. 100 сомдон. Не дейт? Семеренка. Семеренка. Буну 100дөн. Мына чекедегичи? Бадам да буда. Бадам. Бунун баасы канча? 70. 70 сом. Телефон номериңизди айтып коң ака. Көчөттөр 0556 0556 00 00 35 38. 35 38. Багбандар болсо чалат да сизге. Багбандар чалып, сүйлөшүп, кандай көчөт керек болсо, каерден келет бу көчөттөр ака? Bu köşetten bir жана айтып отурган жерде бул 3 жылдык көчөт экен. 3 жыл мөмө береби? 3 yıllık köçetler bular. Мынауну 3 жылдык көчөт. 2 жылдык көчөттөр менен алмаштырылбасын дейилген. Баасы олорду кайсыл арзаныраак болот? 2 жылдык көчөттөрдүн баасы арзаныраак, 3 жылдыкы кымбатыраак. Ошондо азыр буну апарып эксе канча жылдан кийин мөмө берет? Жок, 2 yıl 3 yılda mümü verir. 2 жылда мөмө берет. Азыр апарып эксеңиздер 2 жылда мөмө берет деп айтып жатмын. Ооба. Мыналар алма көрсүн 100 сомдон. 100 сомдон 5 килодан. Мына. Алып кет. Мына кимден булар? Булар сизденби? Ооба, сизденби? Мына балам. Жаңак канча сом укам? Ооба, жаңактын баасын айтың ооба. Жаңа эмес, акация лекаранская. Не дейсиз? Акация. Акация лекаранская. Не бул? Бул декоративный кустар. Декоративный дарак. Дарак. Декоративный дарак. Баасы канча буну? 200дөн. 200дөн. Сиренская роза канча? 250дөн. 250 сомдон сиренская роза. Дикая розачы? 50-30дан. Базар баасы, ака, базар баасынан көрөбүз. Дикая роза канча дедиң укам? 50-30дан.
50-30 so'm. 50 so'mdan 30 so'mga chayin, ha? Bunlar ne ko'chat Oqqayim. bunalar? Bular oqqayim. Oqqayim? Oqqayim. Oqqayim. Bosi qancha buni? Bular bu yoqda oqqayimlar. Ha. Tandavsi men 250 dan. Tandab olsangizlar 250 so'mdan deydi. Tak. Nol qaraqat qancha? 50 so'm 30 so'm bo'ldilar. 50 so'm 30 so'mdan. Bu yoqda maydalari ham 10 so'mdan bor. Maydalari 10 so'mdan bor deydi. Telefon nomering bormi kan? Yo'q bu. Mayli. No. Aka. Limonning kilogrammi qanchadan bo'ladi? Mandarin. Ya, mandarin be, qancha? 75 dan. Turibchi? 20 dan. 20 dan. Nol, olmaning kilogrammi qancha? 35. 35. Kartoshkachi? Mandarin qancha? 75 dan necha? Kartoshka. Kartoshka 30 dan. Ova. Qancha deysiz? Kartoshka 30 aka. Kartoshka 30, piyaz 20 so'm. 20 O'zbekiston. Savuz 20, O'zbekistondan kelgan, ha? Ova. Na. Ovam shangdo ekan, mening ayolim tartib qochib bir televizorga chiqsin deydi. Tak, tag'i. No, sizdan buni oldi. Sizdan bu? Yo'q. Qopqa qanchadan aka? 20 dan ekan aka kartoshka. Qopqa 20 so'mdan deydi kartoshka. Piyaz 20. Tak, Jayma bozorda buni guruchdir. O, qandaysiz? Guruchning kilogrammi qanchadan bo'ladi? 110 so'm, 120 so'm, 120, 95, 100. O'zgon guruchmi? O'zgonning guruchi bunda. Qancha oldik bozor? Tak, sekin dag'i. Ulan to'raylichi. Torboq qancha bo'ldi aka? 32 ming so'm bo'ldi bunda erkak torboq. Savuz kimdan ekan? Ava sizdanmi? Qancha kilogram? Qopqa qancha? Qopqa u. Ha, 12 dan. 12 so'mdan deydi avom qopqa. Mana. Kilaga 15 dan. Kilaga 15 dan. 7 kilo olsam 1 kilo bekarmi? Tak, sekin dag'i. Ulan to'raylichi. Kerak narsalarda bolalarni bildiramiz. Hozirda moy, say, but, uy nimaga kerakdi, nimalar chiqdi. Eja qandaysiz? Yaxshi. Moylar qanchadan bo'ladi? Moylar ko'tarilib ketdi. Moylar ko'tarilib ketdi. 720. Alena 720, Mana 650 mi? 550. oltin qancha? 550 so'm. 550. Nima ne deydi? Zabeva deyu. Zabava. Zabava qancha so'm? 620 630 dan. 620 630 dan. Mana, ejam bu yerda olma qancha bo'ladi? Olma Almalar 50. 50 dan. 50 30. Mana 50 30. Sodangizni bersin, eja. Tak, nol yerda dag'i. Olmani. Aka, olmani kilogram qanchadan bo'ladi? Olmalar 45 dan. Nasılca? 50 so'm.